Ubasta bullах nehrek bit oluqtoqtıra, sananı, kereni, kereheli, jora gününeni, gündü bir doygulaqtır bud. Начинаем торжественное собрание, посвященное вступлению в должность главы муниципального образования Тюмюкский наслед. Регистрации избранного главы муниципального образования Тюмюкский наслед Нюрбинского района Республики Саха-Якутия в соответствии со статьей 86 Закона Республики Саха-Якутия о муниципальных выборах в Республике Саха-Якутия и на основании решения избирательной комиссии от 12 сентября 2022 года номером 30 о результатах выборов главы муниципального образования Тюмюкский наслед Нюрбинского района Республики Саха-Якутия, избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов, решает зарегистрировать избранного главу муниципального образования Тюмюкский наслед Нюрбинского района Республики Саха-Якутия Егорова Дмитрия Николаевича. Выдать удостоверение об избрании главой муниципального образования Тюмюкский наслед Нюрбинского района Республики Саха-Якутия установленного образца председатель избирательной комиссии Егорова Ирина Петровна, секретарь избирательной комиссии Баснаева Сарглана Николаевна. Doksun ıdıstıгынан, уруйдан айханнан көрсөгүн, элерди эрчимлер, саңалу көрүлер, түбү күнехелеге муниципальный терели баалгын Егоров Дмитрий Николаевич. Вручается удостоверение, подтверждающий документ об избрании главой муниципального образования Тюмюкский наслед Егорову Дмитрию Николаевичу. Для участия в церемонии на сцену приглашаются депутаты Наследного совета Григорьев Иван Федорович, Тимофеева Зинаида Васильевна, Федорова Сардана Петровна, Николаев Александр Михайлович, Пахомов Александр Дмитриевич, Неустроев Архип Иванович, Петрова Лена Афанасьевна, Гуляев Егор Николаевич и Григорьев Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич, Тюмюк нехилеге муниципальный терели баалыгын нехилегин салаяр, кескили түстүрі кихи боларынан жонун серкетін иннигер андағар тылын этерini болғойын истегин. Мен, Егоров Дмитрий Николаевич, Тюмюк нехилеге муниципальный терели баалыгын сотыдығыр кияр туран Россия Федерациятын Саха Республикатын конституцияларын, оны закондан тұтуған, улус оны нехилек ұстаптырға олуған, олықтақ нехилейіне, тұз интерейінен, оны бұраптырын күміскүлге сестяқтық үлелем. Сайды кәскілін тұбылан, әйге әргілін тұғырын ден андағайылын. Убасты болах Тюмюк нехилеген олықтақтыры Российская Федерация гражданина Егоров Дмитрий Николаевич андағар берені Саха Республикатын Нюрба районының Тюмюк нехилеге муниципальный терели бағылығын тоғынағар киридде. Бұқабары сүйіяқы түгелі тұраны сандығақ сарқылақ, сайды саралақ нехилек пеккеннің дұрғытчу ұлы қайын.
Бастабыллах Дмитрий Николаевич, нехлеп бахалыгыны үрдүк доғынағын сүппүкінен әғірдәлейбі, түрі бүктөлбен, дойдун чәлгия сайдарын туғығар, туғырымыт сылғын сетихен ыра саналарыдың олыққа келдерген алғыды. Убастабыллах Дмитрий Николаевич, Убастабыллах депутаттар, нехлеп бүт духовный сайдыдығары қолпағықтақ кығымниннан, бұлас бары салалара ықса бір сүбәні тұтуған, көджүстәқтік үләлектірәден бігер әріне бейт, сана бұт күстәқ боллағына сарсыныға күрік әрәндәқ бейт, дұро бұя бұт чәген сұрыптағына олақ бұтығар мәлжей сетихиләқ болық бұт. Тыл бәрілері түмік нәхелеге муниципальный тәрілі бағылғар Егоров Дмитрий Николаевичка. Vastavlах idaglahtırım bu durnaska erenengi tabuk ketiyor tus bemakuttan jektimattan maktubun jektil. Bastalan turan buna erdiler naskut bilgin lider oskola kolektivar bilgin ustofinle ene erde kedde. Bu bakti rupan dog yantral terhiliktin tuhan kubakka doy dudhaitan dugar estul küstatik berlektikten ernere. İlki tuğunca 12 Sultan Tümük Nehri'ge municipalini terili bağlılan Ülgür Sobaktaktın ülelebek Ubaskın ıdıkkın gibi İrnakinci Prokopevich Samortsakka Tümük Nehri'gin Boçok Bakoloqtoğa Ürgüp Nagarada tuttarıldıkman İci denizlimek eğateledek boloqtu. Благодарственное письмо депутату Тюменского наследного совета 4-го созыва награждается Никифоров Артем Иванович. Türkiye'den Vastavullah Dmитрий Николаевич, Vastavullah депутаттар, Tümük Nehri'nin общественный halkılık doktor. Yeni barabeten ta bu bilgi Tümük Nehri'ye bir soltalak bilinen. Tümük Nehri'ye bağlığa Dmитрий Николаевич Duhanski kibitinden bir boruyonağa bağlığın Nikityev Alexey Mikhailovich onunla tuz baymaklıktan isteğarda oldu. Tümük Nehri'ye bir tutak nehileptik. Beyler hüddâh kiyen direk ona bağ istoriyalar. Ondan da bu mümkün ehgin nehileptiklerine bir hangi istoriya küne olur, ulağın sabiti. Tadiye katta yaka bu tümük nehliyeler bir hangi bağlı göçeli data olan keliyatın yekületin havalarında tümük nehliye beytin ağata bağlı bıgıttan kildi. Ondan da bılır gıttan bir yaka hakacın olur beytin kihi bağına atırım nikitin noktan etiğitin etinleriyle buyur denelenler. Ol tümükün hatta tümük nehliyeler bu buyurga balağın olur bir günüger hüddâh rastık çeyhlettik kişi tümükün hatta Dmитрий Николаевич bağlık bolla. Onda bu solta da manlık tüyenlerge John'un sergetin onunla normatın interihen inniger uğrabut öylehen bu tümük nehliyen John'un inniger hangatal bu tümük nehliyen bağlığı Dmитрий Николаевич'ten bu solta da bir kıl ulanmı tehege neheliyeke saydan tuğarul yakbitten John'un yatıl bu netedir.
Уважаемый Дмитрий Николаевич, от имени администрации муниципальный район Ирпинский район и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с победой на выборах и официальным вступлением в должность главы муниципального образования Тюмюрский наслед, глава муниципального района Ирпинский район Алексей Михайлович Иннокентьев. Поздравляем всех со знаменательным событием в истории тюмюрского наследия. Желаем доброго здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов и трудовых свершений. На этом торжественное собрание, посвященное вступлению в должность главы муниципального образования «Тюмюрский наслед», объявляется закрытым.